Dr. Shadrack Mweti woni charity aja kadhela andi mutori wa Imenti South Sub County na Meru County ende woni titangoge locally inkava especially goge andi taga idha lunga mere te Kenya yonde mantone health care na kagite negaka family yakwa ya ugande gwete kweja kugwatanira na administration kugwatanira na antovaria bathuri the elected leaders ko create awareness ko supply materials and this time the agent beto nyonto bakuretera ntoba bate gusyomba bari abaintolene bari abate kumba kukinyira gento gya Korea nonto bwegita lele kwena quarantine kana nto bari babamenya ira ko baretera bya Korea bate kumba gukinya na iryo to kwerwa anto beto tumire tueje tutedia ntu bari abate gusyomba aja nende tete narua bya Korea bya kuserve family ngirie mwe natuge daktari bwega muno nonto kagitagaka tekagitaga siasa daktari na kajukweri siasa ikagitaga gutegera antu betu barabari na thina coronavirus irete thina nyingi muno nturene nonto batio kuri antu baba koronja na arago etu barabategemegera antu betu barabakurita ngoge ni cianyire ana biashara betu nginya barabendagia mitumba ne ingerwe barabamenyagira ciari bao kana antu barabatena inya marigo bakotia marigo ni ciainganire kwa antu betu bari na thina nyingi muno na daktari gatoka igwa kana antu bao turirikana na tokaromba daktari auga gote muntu ri into bionde no tonga bo bonene no tonga bo ankoro kwa daktari katuga ibwa muno no tonga bo kuno tonga bo ankoro bulam gato magambo the retired senior chief gwene uko location mono no ntuba narua no ntuba Dr. Shadrack Mweti no ntuba kweja na irio byomba kurewa ne antu ngirie mwe agoba onja ana omuntu kiro yere cia motu kiro yere cia muchere na mugita ya kuruga oni mali ita meta wande bindiki mati antaruka ali antomero tumete kwene gakuri igene onde kuba thank you mono ntuba Dr. Shadrack Mweti no ntuba kumenya antu bara bate gucyumba kwamba kuja kubateria na mukuru aina miaka 88 kinya thirikari yongwa inyambe zira baja wachio kuru gutembea inyamba banona kinya nandi mami na mzee mami na miaka 80 mzee na miaka 80 mugwanja ende thirikari utira ya ralie batethetie na mbezira cia jata kwa cia kuru gucokuria Dr. Shadrack Mweti kaga muno na ntuka kumenya antu kwina thina antu bena thina nene muno aguakeja abaterie na kuthithia bwega muno atwamoromera murumu muno endelee gutagitethana na jogu mbeta wa Beatrice Gaki ngumete kaubao ingucokia nkatho muno no ntubwa Shadrack Mweti kwithirwa aejanite into irio biria bikweja gwantu bara bakurarau inkuigua ndina nkatho nyingi nkimucokeria nkatho no tukethera kwi bangi bosirita yo Shadrack Mweti akirite kirinde giatu eteta gikuja impara na giteta gikigagwa kikinyereka gita na mbere inya guromba nkuruki anene twaburomba bwite na mbere kuthithia mauntu ja mega nontu kwathithia bwega imurungu othitheria na wathithia bwo itwira gwanunjie thithio riaku na ara rigakuthingata kwa ngucokia nkatho nontu bwa Shadrack Mweti gwithirwa antu kwena arua athithitie kweja na irio ntere jatue na ukauba na ndego ibikweja no nkubo ngucokia nkatho nyingi nontu kaguru bakwewa inkuga ibwega nontu bwa Shadrack Mweti bwega rito mbeta kwa ndigo kinoti chief kegane location uni nkatho ngucokia muno Dr. Shadrack Mweti nontu bontetheria antu bako bakigane amwe bao ibo baraja nontu bako baite bitarire ya COVID-19 na on behalf of antu bakigane na antu ba sublocation ya Gakuri na sublocation ya Kigane na yonde re sublocation ya Kigane ancho kinkatho on behalf of the residents kiuga ibwega
ni ntu bangu wire ao mbotoni na arua na ngwire atwitera na arua na mweketha kwina antu bangi bawendi bubwega bara baigua benda utethia itu bakaribisha muno batutetheria antu betu bara bena thina na ndinama nitugira twahewa na arua twara bukuona igwitana bara bakubatere gwitana bio na ndinama Murungu agetha akimutetheia nikenda ngai amwongere into nkuruki. Ningewaomba ngao, tafadhalini, tutaki kusikia kwamba chakula imetembea. Tumekupea chakula haina miguu, tutaki kusikia ikifika huko chini iko na miguu, si ndio? Tukubaliane. Yes. Huu ni wakati wa kuwa very serious. Ukipatikana pole, utatembea na hiyo. Nikipatikana nao mheshimiwa, mimi natembea na Yesu. We are committed to serve the people of South Imenti and the Kenya at large.